Alright, Abusia, yeah, the Asempa Nabo. Asempa Nabo. 24-hour economy. Abusia for aha, I Ghana SMTV, your best stress. Who best subscribe to the channel number for my doing chair brow comment section. I'm sure Abusia for Ghana for July. Obviously, President John Dramani Mahama. See, come 1st January 2026. In Sobo air cost through by 15.92%. And now electricity was air cost through by 9.86%. And now Ghana force a DB. Ah, in some full banner, president ni this arm. And now one will see inflation about 6%. We see inflation about 6%. And see increment now will need to electricity any water so and also a free fan. Wow, also dollar about 11 cities by necking K will chrome ano a year 7 cities. We talking 7 cities and China made 20 Ghana. And the crano they don't want to complain too much. See, I will send the tariff for air the bar. And see inflation now we see about from no. What exactly are causing this kind of increment now with the more Mosisiano? And that's all so cool. A bra, you have increased their salary by 9%. But tariff are increasing them. It's times 3. That their would increment would the amount 90 almost Ghana for any Sembebre Atuja. No my uncle in Sema Ghana for AY3ka. In Semna, President John Dramani Mahama led by to force Edeba. Yankombra, Eba, Rusia, Akota Mentiasi, you say, Mose dollar 10 cedis. Inflation atia ba 8 point something was at the end of the year. Akota, it is a dollar 10 cedis. Inflation 8 cedis. A dear Biona PRC. Ede bejina so aka kire Ghana for so e niema ma omuso AY3ka complete increment $1 yes dollar rate inflation sa niema we mienu no aban na timi ama to the barest minimum eti their reasoning for increment no increment in January na konta eye de ade a PRC for no e me kire sa ade no mu nkire se be e bia going forward for dollar no na inflation no ahwan enye calculations ni bio enu nti no omo yes ade we a kire because menti sa omo increment we no a omo de aba na se say baby a yaba be dru ene finance minister no onya dollar no nko gina ne 20 cedis ne dollar no enya yibia faso bia maso akonta say ye ma dollar no ne economic gains ni wan we nyina esisi ye na say still and who are buying so no akota wo na wudi ka to ade mo na ye kodwom na se ma no muti dwom no no entete wo ne ma so adan we are complaining akota ban wo ani ka entete wo ne ma so na wo kona private person na to ni de mo na se onte ne de so wo so wo mom ene nipa bonefo a omompa ban ni ye no mo entete wo ne ma so meanwhile so aban no light bill no water bill ya gigema so see economically ya gaining na sane ma ekoya ade we ya PRC for yes or moto light bill no water bill musabi eni hwehin agonta ma me fe no mpem hono na me for it is possible President John Dramani Mahama de abeto bonti say afi bronya ye bedi in fact afi we nsem bebrebe na asisi wom ye kwa ye ba in fact ono ankase bia kwanani na dofo bi ma wa hwere omo ne atorenche ma ato oman ni nyina nti afi bronya de enka eye soronko de ma ne kra nti nka bronya no kwane Ghana fo nyina ebedi bronya na bom na enso se 25th de na we fa we kwa sorry we yese yentino or the special package be aba or the Ghana for nyina into ono bronya ino one ye best celebrating on the 1st of January 2026 1st January 2026 and one Ghana for nyina be bom na ye di bronya soronko so na ne sound nti bronya achade a ode ma Ghana ni bia ne say e free 1st January 2026 new year no ubetua water bill yatum yato water bill 15.9% and a lighting so yatum 9.8%. It will can nyina mu kan me bom dia na sa wonam 25.7%. Na adwuma ye fo so aketu otu mu afi 2026 no
watum 9%. It is a what 9% free 25.7% ni ma. Na che say AY3ka 16.1%. Enti nyame aduma 1st January. Nyame aduma New Year package. President John Dramani Mahama na say yade ni besi su no. Na ne 1 year man na walk through. Wode magana for de die ase and say o light bill and water bill no watum kama e de amount enti wo ya ban papa na aba ye nyina na ye tua aban papa na abantu ye CPP ni a wo betua bi wo ye MPP wo ye NDC ye nyina ye se aban papa na aba na make say inflation no aba for me single digit dollar no so na 13 cedis 11 cedis na enso light bill ya tum water bill ya tum enti nyame adoma ye nyina na ye betua enti wo po we woni ho asem ka so we NDC ni so ye MPP ni o ye nyina na etua eba ye NDC for film na make I say ya to light bill mo so no na 1 cedi energy sector levy no so esa da ho eno so utua na president Mahama de na de na me fe wo ho say ebre bia obeto ade bia mu ana so ode to bia beto Ghana for so no oya na special in the sense say oba Kumasi obeda Kumasi for asante for say omoto obama ne 7 December 2024 no saada na no ma ye implement e 1 cedi 11 na e de atoto fuel so aye jeje no anti ena nyame adoma new year package ni so asade maye no ene wato eye light mu eye 9.8% wato water mu eye 15.9%. na president nyame hiraw no to nkwandem na de change say emra ye so sa de dane da yantutum Ghana for say ya na ye pe Ghana for say ya ana ye pe no nti president John Dramani Mahama mema eye Merry Christmas and a Happy New Year in advance. Ghana ngumesua entetem pansamwe. The Brunika Semeka, there's a bump in the road. Baby ani ekono. Ya kodru baby ya kopim bibi kakra. Ame atwe san ye chi. Na ye nyina kan adwen bomu a ye besa akoye anim. Eno ne ade a se anhwe ye na amanyosem no a edi wurwure mu no. GS crowd and come on your politics. You don't do politics. We implement. Na de tie ne se menu aba. Se wonnim ekwan fa so a enwumesua no ehun hihye etim sesae na opportunity se Mo Ibrahim ne foundation hwehwe ebibimam enwumesua nyina mu ose Ghana eniema sesa ama nanke etoso ba aduasa na ekire no Ghana abeye number 2 Africa nyina se wonnim de esi ma eduru sa wo be fa nso wo nkwara no mu wiem nti no mo ye enti wo to obo ase na hu hihye ya na wo ho e ma asade ne ba ya eno na wo nso wo pese otoa so a wutimi toa so anya sa na teacher for bre o man covid time a teacher for sanku school e man kwere koye nso hwe omo enkwa omo de omo nkwa tronseni ni kwan bi so e ka say o man pani wo si enko school ni enko kire nkwa na de e wa bre school so Africa nyina bebre ni atum ewiase schools bebre ni atum Ghana teacher for anhwe de na covid bitmi aye wo mo ko wo kira de man kwere ye nso hwe mo ya de teacher for ayi bi o man bibi ba se atue boase na ehu de na torch ya wo de torch ya na wo betimi asesam ade na make say wonim say ansa na so mo de yi ne beto so aman ye ba aban mu ka say MPP ba me ini baby a na nso hwe no ewo baby a nso hwe no wo no resource no no na enye kra enti se wo de 12 days so a otiefo ani ahwefo ebehu okay me ye ba omo be project say na se wo hwe se me de mano be keka English language from 2015 na 42.2%. Yes. And integrated science 28.7%. Yes. Maths 32.4%. Social studies 57.4%. And no 2015. 2015 de na wo honi o. Wo hwa emfiti prekupe ansesa tamwaye ba ba mu no. Wo hwa 2015 and aba etwa mu no. Hwe se omo call 2016 no omo so de akosoro English language no. Omo de akosoro. Wo hwe integrated science omo de kosoro. Mathematics ekosoro be baako and social studies etibafom. Wo hwe ba bi eye ready bia na
eye baby a na resource no enru 50%. Na ohemu obupa aduonum entimi empasse. Enti we dey hwe mini aba. On say efi 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 eho nyina eduru bia na kosoro na ba form na kosoro na ba form free 2020 ena bibia ekosoro over 50%. Bibia on say emfiti preko pe 2015 2016 ni nyina na improvement yeden eba kakra sa emi ekodu so here 2024 bibia eye over 50%. 2023 bibia over 50%. If 2020 no enema se sign eye den enema se sign se unimu a on se so hwe the making so hwe 2017 na eye peso 2017 yeah peso enso on se bibia ansesa mienu hwenso hwe mienu 52 and no English and then integrated science. Very good. And math and social studies. Yes. No form. And some na 2018 a obehu say emu mienu English and maths. Yes. And also anya den anko over 50%. And some na 2018 19 e ho na ba ko pe na below 50. The aka no enyina na above 50. On say 2019 na ne mesesa. Na ne mesesa afi 2020 na ne mesesa kra. Enti ya aban mu no so ko fa se na nkwala no ewia mu a ene se nke 2017 du ya na nke bibia den asesa. Okay. Eye adwafo no mehye omun kran. Okay. Bisansam na ye kan nyina obi wo ha na brabo ebebe wieye enam san so hwen. Ne daachi enema nkoye. Akwala bi ekofa ni free kura bi ase bonkoko. Okoye nso hwe bi. Aban tua ne sika emre bi etwa mu obo ho ebeduru so hwe na ontimi ntua. Obi timi ko school ebedu ta mekwe nso hwe no ontimi ntua no anye bi. We dey na dan kokufu ado aban ka se ebetua enso hwe no kanyina. Nti wasi no mkoye no aban tua ho kanyina. Obi wo ho a onye sika enkoye biem. Nti we na abani nyina mo mianwene enkwala na asem we ato om no om de om na madwi om ho pa. Okay. Se be ye kwa be ne be fa so a mo brofo mu o me ni bia no om daache enye basa enam se asem we ye den esi. Okay. Eno ene ade a edinkan edime mo ahye den om renho ekwan bebie ama om. Okay. Ama om so de so ko tire bi metimi atwire biem na ne daache etimi aye papa no a ye nyina person daache no eye no. Ti eno ade edinkan mek tiwe me director general me fro ni edinkita ho a ye edinkita ho a me ne Dr. Cancer Trans ne ye cancer we na say most improved schools edini nyina ye den e bai and na make him be say ye aban credit kan ye first term na Dr. Matthew Poku Prempa ye minister me boa me fa abrante bia no Dr. Tando on na ichirobe ye deputy director general of Ghana Education Service ono na SIP no secondary education improvement project no one na hwe instructions so sabe ye schools a modern no ye betimi apagya o no ma de kire akoyie o ma de kire akoyie na nso hwe no so etimi adan akoyie enti se wonim ba bia niam tochi because adenti yesa ne ehun se nso hwa ye betoye no eniam an ye dan e wo fom enti e wo fom enti na kwan be ne be fa so esi etiti teacher fo yi eno enam sa kwa no so e my far more teachers nso sa be kan ho enti mi nuaba se wani so ade hu no se ade ya atumi mi ye hu bibi a ebe ye yie wo be ye hu bibi nemum ayi adwen se o eno ano no na ese o mu felisa if you say no mo ho modern obi na ebo anti e ba sa na obegja o mo feeling next year biem exams cancer catch say why can for say simple interest o mutimi nye in term now with dimrika teachers are going to be mathematics teachers momra obi amra ye be kire mo simple interesting sabe am betimi a kire ni ye because next year no ye mpese simple interest question ba akola bi abeden ebiti. And then yeah, Hong State say even for them to acknowledge the importance of even funeral when it comes to social studies to company and also. So what do you do?
all social studies teachers must participate in workshop. How much final year for especially should participate in workshop immediately. Say by next year, some question in me ba umbit me answer. That's what you do. They're not doing that. No. Why for na catch us? Mama to was you. Yeah, no there. Baby and why for because I touch be examiners by 3 teachers. Ente wunyame amboa me why for catch us ha ne to sina. Ka policy direction and say professional development. All final year teachers, ye boke hyiamu, tuamu TNT, ama mu osua nieme, se be ya nkwala no, question we ba, ombetimi adan. Aye, enu ne de se o man o. Enti enye sa de out ho na o say, ba bi me de menye hwe, fi say first no mankwala. Why ke for say aha mo ntiase, o say okay, mate, me de ahobrase asom. Enti when I penia say director of GES was say accept full responsibility. I'm going to do something about it. I'm telling you what I would have done. What I would have done was to sit down with my director general. So director general, you see I deal with Nkwalani den entiase. Me pesa fear bebe. Enso hwe beba no manye den, o ma ntimi den anye. Enti no monye workshops for teachers, final year teachers. 1 week. Monfo munyina nkohyiehia regions by regions ye pesika ye de ye sebe ya saade we been to ye biem. From 20 meteor from 2020 no eba no, these were things that we implemented. Was it a permanent thing and I say be every year be ade beba e na moye? No, examiners no omo ehun say omo bet me at say the last 3 years question we ba na nkola na ye den intimi hwe ni ye and I say be a fee de bai enkwala no amom ho se funeral asase no okay to be hu se o ma kirekire mu na afei mo nso mo akohwe mu books am use no se e bi funerals no ye treat ni ye mu ana lesson plans wa akohwe se e kwan be na e fa so e treat funerals in our lesson plans o se wan hwe ya wo de sobo ni nyina be bọ akola no se ono na wan ye den wan sua e bi nso a na okohwe e kwan e fa so kire no na nya no na wa ekfo ne den. But me just say initiative we know a permanent idea and oh yes inti identity now when you say transitional minuaba hwe ade ba kwa meka megana fo nyina ti ase say political transition ese hwe niye political transition ese hwe ni mama so far yes the children are suffering political transition some edru ho January a year do meko we ko ekwa be na fa so kra na wo betimi abo minister awoba amani me bi ho no handover notes no enye detailed enough me what I would suggest say in the future any transition yen hwe agents organizations and agencies say GES the outgoing director general should spend about a week with the incoming director general going over some of these things now we know who say near man na wo yini me so me ba nkwala ni nti Ghana nti o when I can try we say na when a year say na akwala na o fail no obi o honoma na wie ya no enti be there o ma mu ni nyina enti me am available anytime obi beka say Dr. Duchum kire ye niam na mo mo ye no na ye nsu enye bi director general Dr. Nkansa ho o frɛ no say Dr. Nkansa bra na de atu ye ni bra ye ntena se ni enhwe de ben na mo ya ebi a ye ba ni entimi adan anye se we na sa se pa o man mu nyina ni nya ho mfaso na mum ye ben se aba fom a enkwala no performance ano yeso wo mu ni funerals enti aba fom a ema ebi nkoto akola nso a oba oba bie ebi na mu book kra mu use no na funeral no book na entreat ni ye enti what do review the syllabus review the textbooks a committee been transit no more here social studies textbooks and kola no use no funeral no say na ekokire no because a birthday be won say something as simple as funerals yes in kola no ntiase e bia na bibi torchia okay intima enkrofo nhwehwem no mo nhwe say niam a wife for ka say anye yie no enkwala na ntimi no de na torchia na bibi torchima wo mu a afei na wo dimrika ne teacher for no church ne teacher for so akọ nkwala ni yie to be okra funeral no aye dada but enam de we no more can into detailed report from why can buy e be chire mu more okay na afi